yari bande ariko nabaje baje gufasha Kisegeti kuko Kisegeti yavuze ko icyo bizamusaba cyose azagitanga ariko akirukana izi ngabo za M23 muri iki gihugu cyiwe. Ubu rero rwose ngo bamaze kubona imisaza yo bafasha. Yego. Icyo ni ikintu cyerekana yuko ubwo intambara igiye guhindura isura. Kandi izi ngabo nazo za SADC ntabwo zifuza gusubira muri kiriya gihugu cyane ko zari zaje zifuza yuko zije kugaruza ahari haramaze gufatwa. Binagaragara yuko abantu hashobora kuba habayemo akagambane k'izi ngabo za nibwo haje kumvikana imbunda zimwe yenda zagiye zohereza no mu Rwanda hari Nyarubavu ariko icyo yenda atarabigeraho mu Rwanda ubwo ku itariki ya 28 mu gitondo nibwo byari bikomeye cyane kuko uyu mujyi neza ntabwo ukiri mu rugo yamuzenzeho cyane kuko hari uduce tumwe na tumwe bagiye bayambura. Nanone kandi reka nkwifurize kugubwa neza cyane wherever you are, nizere yuko mumeze neza cyane. Update tuba tugiye kubagezaho zigiye zitandukanye zirimo ziravugwa muri Goma. Ese byifashe gute? Tugiye kuba twashyiraho ku murongo wa telefone umwe mu baba bari kudukurikiranira uru rugamba ukuntu rumeze. Ese Goma koko inyuma yuko imaze gufatwa byaje kuba byagenda bite? Nakazi gakomeye cyane kandi ko muri izi ngabo za FARDC ndetse na M23 kuko ibintu biracyari fire. Umwe mu badukurikiranira uru rugamba ku murongo wa telefone dukomeje kuba twamuvugisha akatubwira ati ibintu hano noneho nibwo intambara yari yaba. Turaza n'ubundi kuza kumuvugisha kuri telefone. Ese twanakibaza ngo muri Rubavu byifashe gute ko hari ibisasu birimo bigaterwa no mu Rwanda bitewe n'intambara iri muri Goma. Ubwo byamaze kugenda bite? Ese koko M23 nimara kuba yafata biraza kuba byagenda bite? Ku murongo wa telefone dufiteho uri kudukurikiranira uru rugamba. Yes, allo. Urugamba rumeze gute? Ese koko M23 nyuma yuko imaze kuba byatangazwa yuko yafashe Goma bihagaze gute? Ese turaza no kuza kugaruka n'ubundi ibi bisasu birimo biraterwa bituruka Goma ariko bikaza gufata n'agace gato yako ka Rubavu, kumva ko hari n'abari kuhakomerekera. Bundi muri Goma byifashe gute? Bakoze cyane. Ngirango uko bivuga amakuru cyane umunsi w'ejo avuga yuko Goma yamaze gufatwa. Yego. Ubwo intambara ikomeye yahiwe ejo mu gitondo nk'uko twabivugaga hari intambara ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za FARDC ndetse n'abazifasha. Yego. Ariko impamvu byavugwaga gutyo nuko babonaga M23 yidegenja. Yego. Ariko hari reka ngiye mu nshamake uko binjiye mu uyu mujyi. Yego. Ukwinjira mu uyu mujyi ngira ngo izi ngabo zari zariraye nubwo M23 babwiraga kigewe ndashaka kuwufata mugomba kumanika amaboko. Yego. Bakumva yuko ari ibintu bidashoboka. Ariko yaje kubaca mu bihumye ubwo umusozi wa Goma hejuru ya Goma neza aho hari ibikoresho ibitwaro binini bya FARDC. Bashidutse babagezeho baguye igitumo nuko urugamba rurambikana babasha kubakura uwo musozi barabufata. Bamaze kuwufata rero ndetse n'ibitwaro byabo bimwe barabishwanyaguje, bimwe barabitwitse, ibindi barabifata kuko baje kuwuta barirukanka. Yego. Ubwo rero bimaze kugenda gutyo nibwo intambara yatangiye nyirizina. Baramanuka bafata umujyi bari bafashe radio tumwe two muri Goma ntabwo twari gukora. Ariko intambara neza yagejeje mu matsango nandi bikomeye. M23 iri kwidegengera rwose muri mujyi wa Goma ivuga ko ibintu byarangiye ko rimaze gufata aha. Zari zihari hari ingabo za SADC zirimo ibihugu bitatu nk'uko twagiye tubivuga ni ingabo za South Africa, Tanzania ndetse na Malawi. Yego. Abo nibo basirikare barimo bafasha iki gihugu. Izi ngabo rero uko zasaga naho zibonye ibibaye. Yego. Babonye ndakumva zashatse kumera nkaho ziyamanitseho ko kuko MONUSCO yababwiraga yuko abakeneye
kugira ngo babashe kuva muri Goma kuko yari yamaze kubatwa nta hantu ho kunyura hahari. Bababwira ko bakeneye bose bagomba kuza bakabaha inzira bagashyira hasi intwaro ubundi bakabashakira inzira yo gusohoka muri Goma. Ariko nyuma nibwo izi ngabo za FARDC zaje kubitekereza neza, zibona atari ngombwa ko bakagombye kumanika amaboko ubona yuko baba bahasebeye, nuko barongera basubira inyuma batangira mu bushyashya kuko ubwo ngubwo byo byabaye basa nkaho imirwano yagabanutse, harimo humvikana utubunda dutoya ibunda bikora. Ariko nyuma yaho mu masaha ya saa munani mu masaha saa kumi n'imwe gutyo nibwo hanze kongera urugamba rurongera rutangira gushya, intambara irahimbanya birakomera mu mujyi wa Goma uvugamo amasasu y'ibitwaro bikomeye yari birimo byongerezamo ari ibya M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC ndetse n'indi mitwe ibafasha. Ariko hirya y'ibyo ngibyo nyuma yaho nibwo hanze kumvikana imbunda zimwe yenda zagiye zohereza no mu Rwanda hariya Rubavu, ariko icyo yenda atarabigeraho mu Rwanda ubwo ku itariki ya 28 mu gitondo nibwo byari bikomeye cyane kuko uyu mujyi neza ntabwo ukiri mu maboko y'abazentuwo cyane kuko hari uduce tumwe na tumwe bagiye bayambura, bagiye batwara kuko yari yamaze kwigarurira. Nari yamaze kwizera yuko yamaze gufata umujyi, ariko abavuga ko ntabwo ariko ameze ijana ku ijana kuko hariho utuntu ahantu hamwe na hamwe bagiye babaka. Ubu ngubu kandi intambara irarimbanije, ahubwo noneho isa naho yatangiye bundi bushya kuko yarimbiye isura barimo barahanyarumvikana ibumba bikomeye biri kurasa mu mujyi wa Goma. Ubu rero dutegereje kumva neza gukurikirana amakuru ngo twumve nimba koko M23 bari kubikuremo cyane cyane ko bafite amabwiriza y'umuyobozi w'igihugu yababwiye yuko bagomba gukora ibishoboka byose uyu mujyi ukaba mu maboko y'inyeshyamba za M23. Niyo mpamvu bakoze ibishoboka byose ndetse bashobora kuba babonye n'umusaza w'abandi basirikare tutaramenya neza kuko abasirikare binjiriye za Sake baje nabo baza gutanga umusaza ku ngabo za Kongo, nabo barimo barerekeza Goma cyane, bari hafi yayo rwose. Bamwe bazaza barimo kwigeramo ubu ngubu tuvugana, ntabwo turamenya n'ibanze ariko nabaje baje gufasha Kisegeti kuko Kisegeti yavuze ko icyo bizamusaba cyose azagitanga, ariko akirukana izi ngabo za M23 muri iki gihugu cyiwe. Ubu rero rwose kubwira ni ibintu bikomeye yageze gukora ibihunda bikomeye byose birimo biraturika mu mujyi, ndetse muri make intambara yahinduye isura, yatangiye bushyashya. Ati intambara yahinduye isura muri iki gitondo n'ubundi uravuga ati urugamba rurakomeye mu mujyi wa Goma kuko ibibunda ni byinshi birimo biragera. Wowe uri kubona biza kwerekeza he? Ese koko ejo twari twumvishije yuko radio nayo yamaze kuba yafatwa yo muri uyu mujyi, byo byagenze bite? Yego nibyo koko yari yafashwe ku munsi w'ejo, ari niyo mpamvu iyi M23 yari yamaze kwizera yuko ibintu byakemutse yuko urugamba irimo irarusoza, ariko ubu byari igihe utekereza ko ruri gusoza ahubwo ruri gutangira. Rero ibyaje kubaho nyuma nabo n'ubu baracyabyibazaho, baracyari kwihagazaho nyine nabo ko abantu bari bashafashe umujyi babaga bawizeye, ariko nubwo bihagazaho umva ntabwo amazi akiri yayandi kuko intambara nibwo ikijya gusutama kuko urumva bamaze kubona imisaza yo bafasha. Icyo ni ikintu cyerekana yuko ubwo intambara igiye guhindura isura. Kandi izi ngabo nazo za SADC ntabwo zifuza gusebera muri kiriya gihugu cyane ko zari zaje zifuza yuko zije kugaruza ahari haramaze gufatwa. Urumva rero gutungurana kwabo kwabayeho binagaragara yuko aba bantu hashobora kuba habayemo akagambane k'izi ngabo za MONUSCO kuko izi ngabo nazo ntiwamenya uburyo imikorere yazo nubwo bazaje ngo zaje gufasha, ariko bigaragara yuko muri uru rugamba harimo ukuboko kwazo kuko nizo zashukaga abasirikare yuko bagomba kwirepotinga kugira ngo zibashe kubacika gutambutsa. Izo rero zamaze kubona ibintu bisubiye urudubi, abayobozi bazo bakabifatira imitere bahita bigenga, bamaze guhunga ndetse imiryango yabo ndetse n'abandi bakozi bayo ubu bamaze kuza tayari mu Rwanda kugira ngo ayo ni amakuru y'ibacicikanijeho kuko hari amabisi ageze muri Tanzania ariko yazanye izo ngabo
nabo muri UNESCO bose bamaze kwinjira tayari mu Rwanda, ubu niho bacumbikiwe. U Rwanda rwabakiriye neza, ntago nta kibazo bageze bagira, kuko u Rwanda ni igihugu cyiza gikoresha umudendezo wacyo neza. Barabakiriye rwose, babazanira n'imodoka zarwo. Izo modoka u Rwanda rwabibahaye zo kugira ngo zibashe kubinjiza mu mujyi wa Kigali. Hari amakuru mashya wabazaga byinshi mungeze kumva dutangira ikiganiro. Niba hari wabaza wabajije mbere. Nari ndimo ndibaza ngo mu mujyi wa Rubavu byo byifashe gute? Yego, umujyi wa Rubavu naho ntabwo worohewe, kuko ibi bintu biri kugenda naho bigira ingaruka ku baturage ba Rubavu. Ntabwo ejo mu gihe u Rwanda rwari rurimo rwakira impunzi zazaga kuri petite bariyeri ishinzira mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwarazakiriye yombi nk'uko umuco warwo umenyerewe. Mu gihe rero bari kwakira abo bantu, nibwo haje ikibazo cy'abantu baje rero mwarabuze haravutse ikibazo baje kuza kwinjira mu Rwanda. Abasirikare ba Kongo batanga ibikoresho, imbunda zabo bazishyira hasi, bamaze kubishyira hasi barabakira. Muri uko gucungwa nayo nibwo habayeho kurasa mu Rwanda, ibihugu binini birasa mu Rwanda. Ariko hari agashya kahabaye, kuko mu kuharasa baharashe, ariko hari ibintu twabonye tutari twiteze, nabo byabatunguye ko hari ibyo